Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan ka. Ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan ka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito lang ti pangidol-duli na kita sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan ka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan ka. Naimbag na orasyo amin kagayem. Kablawan ken pagimanan da kay amin na likers, sharers, commenters, subscribers ken amin na supporters. Tuy drama tayo nga unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapauluan. Nagilasin manay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agjajaming tayo mamatangkan. Una. Sana nakas. Nagtidakas. No awan pagsasangwan. Ay, no sakti nang isingasing sigurado nga da share ko, angkal. Anya ti share mo aya. Wan ngagpaisaw. Masapul ang maamuan me, itapno ang mumimot ati isagsagana mi Ricardo. Soft drinks ken cake, Ricardoan. Ay niya tamok nga inupulutan ken arak ti share mo. Siyempre, agluto nupulutan ti share mo. No pulutan akat siya kon ti mangluto antay. Siya kon, tauray dito'y mo balay ti pagjajamingan tayo. Ay wan ngagpasaw. Nakaraman kami mo't ka ni Antiyaw. Oray na tala agluto mo't ati sirmay. Oray na tan kaka. Mayat lakay, tadamanon ilasin ta si data. Marit bakit? Di ka pa'y agilasin ta basit lang, Rejay. Oh, di basit lang mati ilasin ka. Makamu kang arap. Ang mga kumurang to, ti pulutan na. Sapay makisangot tamay. Ay kagumatang daan no kurang. Datamat ti mapirwisyo dito. Bakit? No, saan mo akayan ti maperhuisyaw? Ibagam ka nakwada, ta sana dito balay ti pagsasangwan tayaw. Madia. Saan na ya, ang maperhuisyo ka ako na. Saan bali ang mapirwisyo basta da mailasin ko para intun sumaruno. Nagkapoy kamutan lakay. Ay, unay daytan maray. Ay, lebe anak. Sikan ati agidaliman kadagiti waris dita. Apay nga asyak nanang. Saan mo tasyak ti nangiwaris kadagita? Saan mo tasyak ti iminom? Kanda dumapay. Da kayo mat. Ay na anak. Tulong mo matanda. Amo yun nanang. Dakkel apirwisyo ti kastoy. Isungain ton maminsan. No kayat detag sasango ditang agrarambak. Saan yun nga palubos? Da kayon ti mapan kadagiti balayda. Saan aditoy? Tasyak ti mapatudun agtrabaho. Uray kumaano si Mango akmet. Sa anak met arim mamraman kadagiti pinulpulutan ken inin-inum da dita. Sa bagay bakay, huwag mo't ngagpaisaw. Ay nalakay, si magpaw ka manen iti nonsense.
Ay, unay daytan kaka. Sige, nanang. Pag titinulungan tayo nga rodan ti matrabaho. Ado, mangkit din ti basura. Iso ama di deta jamming-jamming dito eh. Makabannog. Uray ko mano saan abil si ti tao. Among ngamin anak, mayat tiyag dadamay ta dagong kunami kanila ng mau. Si malingbat ka man din ako na ak. Nonsense ka tao. Apay ngay bagbagam. Ha? Anya ti kunam nanang? Anya di ko na ni tatang itay agungguna? Ay, awan da jay. Bagim latan tinangag mo. Unay daytan kaka. Insan Levi, mabalin nga aramatan man ang ti paraangan niya no Domingo. Apay aya insan. Ang dalang ti gagayam me kat awan space ti solar me. Imbag nito ita nalawa. Kwa insan. May sangal daw lang mo insan. Agraragsak tayo mana. Ta nabayaga saan tayo ang nagsasango dito eh. Talon sa nabulan na di kam nagsasango kadanti kanangkal. Basta, da kayon to timang dalos kadagiti panganan kas kada paginuman nyo. Tamuyo mo't abisi aduter aramidek. Sana parikot dayta. Kan siyempre, ilakam kung tumot na natin parakin ka. Ore saanin insan. Para kada kayo latan. Saan ha? Umay kami nga rod mangisturbo. So ay kanda kamot Ay na insan saanin ko nakmat. Madi insan. Mangmangan kada uminilom kami kit din. Kat sika saan? Saan nakmat ngumin inom? Nga mangmangan kamot. So nga dalatamod parakin ka Kan kasangumin to da ante kanangkal. Iso dalatan tikam insan. Unay daytan. Ayan nagaytay ko na pagsasangwan tayaw. Tapno may saganak tumot na intundigat. Iyag konton madamdaman tay. Anya aya dayjay nga iyag mo tunay. Dua adatakkel yellowfin. Nasurok 140 katidog na. Dakkel Sa dua pa'y ako nam. May ibusyukit dyan. Kurang diritso na matakanan. Kanam ayaman. Pulutanan saan akanan. Si magpaw ka man nonsense ataaw. Sana parikot ante taado na jay. Dua nagdatakkel yellowfin. Saan mat ngayon paalunos ti pamayan na iti gagayim ko? Adun to pa ati masobra asidaan. Husto ta uray mangang kayon tupayin dito. Ay, unay daytahan. Nanang, nangagkumot nga nyawis yu ti panangan din santoni ditoy. Sana daakos anak. Amok dayta nanang, ngam pangalaan nyo nga iti pagpasidayo. Ay kamakamuda. Saan ananang? No inawis yo, da kayo ti makaam mo. Kaslamat ka ni Insan Tony No iso ti agawis, iso ti makaam mo iti amin. Saan ka ta sikat ti agawis, kalpasan na. Jay awisum ti makaam mo iti amin. Madi ati kastananang. Unay daytan kaka. Mayat talaga dito ayan yun tay. Ta nakalawlaw at karubayan. Ken asidagla dito iti waig. Mayat nagpipiknik dito. Ay, champion Ay ngam saan kami makapiknik. Nga uray adlawaig ken nalawang arubayan. Awan mo't may gatang iti piknika. Apay ayamat tadagita ti bagbagam. Ay, Uncle, antay. Apen no, agre-reunion tayo mo, yung kakabagyan. Kaya dito yan na maangay ti reunion. Ay, sana parikot day ta. Uray mangkat linawas a reunion. Pangalamot nga iti share mo kas pangariga. Nonsense ka manan ako nak. Damdamagak lang, no pangalaam iti share mo. Sana parikot na ito, Uncle. Uray awan share yun, ta ano kami mo't nga agko-contribute. Oh, makitam. Di munto mo't amuti sa asawam ka, makibibiyang ka. Unay daytan ka. Ayabak to, nang iti kakasinsin may. Ta pagsasaritaan tayo, ti may papan iti reunion, antay, Uncle. Kawan ay oray man ka na yun.
Apay si kalakay. Kaslawan utak mo. Apay akasta mo tanti bagbakang-bakad. Ada aya tao nga awan utik mo na. Si kada jay. Di mo nga minararamaton ta utak mo. Pangaramatak nga ay. Kas iti dayjay kumaa. Insingasing ni Tony aditoy ti pakaangayan ti reunion. Di mo na panunot nga adu ti malamot. Kinuntranak ladagos. Amok nga ado ti makar. Malagayam. Ngam kasla mangupay kamot itay agsasarita tayo kada tunay. Saan mo? Bakit? No ada mangisingasing iti get together kada reunion. Dito yun balay tapno ado ti makan na may dulen. Unay daytan kaka. Ay kada saya ano dito sanay nakalawlawan. Dapay waig kita maya dito eh. Umanamong kami, adito'y ti binyaw, ti reunion. Ta uray da kami, ti aglutaw. Wanan tay, ta itadmilangan ti Shermi. Ay kauna ti Sherme, kat da kami, ti mangiluto, kadagiti ibunag yun dito. Ibunag mo't nga ibagbagam bakit? Kaslamat na sangatrak ti iyagdan ta ibunag ko ng mitay. Nakijoin ka man na nakunak. Antay, bagi ko tiin na makilo ang manok. Sakit bagik po tanti para kilo bangos. Bagik tumutong ti kagudos ako tiram. Ana, nagadaw na kita ibagbagayaw. Ingka malay jayan nonsense. Kuno saan ika umumantang hiwa mo. Di ka labaybayan idang agsaaw. Dakas ayat na imbaga. Dakas. Ay bagi ka numa di apukti siya nga parang gana apasayan. Ay, saan tayo matukulan iti aklaw? Ano tayo nga sisero? Sobra ba yun? Pag-igag tumad iti 5 kilo abagas. Natay nalabaga abagas. Wow, nagimas na tayo na baga abagas. Nagimas pa daytan kapag yan? Tapno, maramanan niyo ba daw? Ay sige ta ilutok to amin inton parbangon. Iyagyo amin nandito. Nanang, apay dagi da iti refa nagado saan analuto? Sagtagare, sobra la digi jayan. Di kay agidulin nanang, ta mga nukumurang ti pagsasangwan. Aya kita kumurangan, nagadaw, adu tayo mat nanang. Umanay, siyak ti makaamaw. At dapay ingkabilyo iti icebox. Sida kada karne, kun at dapay bagas iti sirok ti kama. Wan, nalabaga abagas day jay. Mangiluto aktulay ti basit, talaukak iti adu apuraw abagas. Kun manok jay naka-icebox. Ay, nagadaw jay manok nga inshir nito nay. Inum akilaw. Ti kayat da ngamin, katay agsubsubra nanang. Ay, mabanglusan ano kas jay? Saan? Bakit? Mabalin lang ito nga iaway, nanda sobra. Nonsense ka manan. Anya nga iyawin mo't nga bagbagam. Kanun tayo mo ta? Day sobra ti kunak, isilipin da. Idolen tayo, apare ti sumarunong aldaw. Apay do nga aldaw, ti reunion. Nagkunong kamutan, para kada tayaw, di masubra. Madi ananang, itadyo kada kwada, ta isuda mo tinangishare kada gijay, no kas pangarikan. Da ito'y to matatao man nakibiyang. Unay daytan kaka. Apay nga'y adi mo tan agpatingga sumangput ti tao. Nagaduda mo tan. Kaslamot la assembly meeting ang ti barangay. Ay nagad-ado. Intugot damot namin ang iti si bubukal a pamilyada. Ang mga nukumurang ti sagana tatang. Ay ano? Ngam no idulin ni nanang yung tinaduma ang mga nukumurang. Handay ta ti pag-aayat ni nanang nga aramidan. Kababain. Mas daawak Dakmat matubngar. Nakaritin nakmat no tubngarag. Kasaritak tuman ni nanang kalpasan da ito a reunion. Mangibabain. Insan? Apay naibusan di man ako. Awanan aya insan. Kaslaawan mo't makitak. Ura jaros kaldo la kumata para ka nagiti umbing. Ay, umay ka tunay.
Ijay ti ayan di dakkel kaldero ti arus kaldaw. O sige tatang, takitaak man. Nay, apay akiwar ka akiwar tatang. Napudot ka de? Saan? Apay nga rod, akiwar ka akiwar. Tapno tumpaw dagiti isang paw na amanaw. Ha? Sana tumpaw ang kel, lumnad. Limnad siguro, isang awan makita yaw. Kaya't maasawan, na isadsada iti unag ti kaldero adak kail. Ngun ka tao. Itaypay mo takiwar-akiwar ni tatang katawan mo tumpaw. Ada may sa timpaw. Laya na tangkal. Imbeling ko man langin na ito alaya. Tapno sana mapagbildutan na karni ti manok. Ikiwar ko man pa'y. Bareng andan tumot la tumpaw asagpaw na. Ada mo timpaw amay sa angkal. Ha? Nagbasit mo tanday tagarot ti manok? Namunakit ti pa'y murdong ti payak. Bagla ko manong nalasama. Kat no tinagtagmat nga mininanang mau. Anya? Pagarupak nga kaslagam-gam ni panangiwan na. Andalang mo ti sa nga maluko nga manok na idasari di atindo kalamisaan. Dahil di lang, awanan sa bali anakitak ang manok. Ni apay ngay. Sapay nagbabasit ti iwan na. Anya kat ni nanangin aya. Apay ngay at tinagtag na day ta manok. Di na pa'y lakit nga rod in blender. Sardeng kaun takiwar. Kawan mo't langan di masarakak dakil nga iwa ang manok. Unay daytan kaka. Di kay lagbain iti kasta nga rami dyo nanang. Isumot lagayam akay kayat yu ti pasken. Taday tala agilem-lemeng kada agilaslasin kada agiduldulin iti masidat amuyo. Kwa. Siyak pa yun ti mabain. Ang muda dagiti inyeg daan na kaad-ado. Kalpasan na. Nagbasit mo tinakita daan na luto. Anya ngay dayta. Makitamba ka. Saan ka pulos makatagaray? Innem a kilo ang manok. Awan masaraka midyarus kaldo. May sala akas latangan. Natagtagpay. Di kay pay lang arod in blender nanang. Anya ngay ita. Di puro ka nga. No dilawan ka, sakti dakas. Di kaya't mo paspasuro taklatan iti madi nga aramin ma. Gaputa kasangsangutan ni Levi nga anak ta. Di magsardeng tangiwat maun. Diyak kayat ti kasta nga aramid nanang. Kenjak kayaten ama ulit. Diyak kayaten ti pasken dito'y balay. Day talamang samsamantalat ang muyo. Gumatgatang akmat. Iti kumpleto akanan tayo. Apay nga agilasin kayo ngay pay laeng kadagiti ipaluto da. No ibagada nga agilasin kayo, okay laeng. Ngem no ilibas yung nga ilasin, kababain. Unay mo daytan apa naggrup-rupa yun nanang. Husto moten anak ko tamarunaw akon itibaen. Ala, saan kunton nga aramiden? Nasaya at met no saan yun ton nga aramiden nanang. Tatalaga amay babain kayo niti husto. Ti agilibas, kada agilemeng, kada agilasin iti lamot, kat panagtakaw day tananang. Unay daytan kaka. Apay ayang amin ta agi placing kayo na namarit. Mapnag kay kuman iti adda abi ngayo. Tapno sana matukol ti aklo. Komik kayo met nana. Tagtagan nyo na ita manok ti aruskal daw. Sumangka komik met ni Levi nga anak yaw. Takuna na nga. I-blender nyo la kanon di sagpaw. Ay, unay daytan kaka. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Nagilasin manaen. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka.
Agyaman kami itin kay panang tarabay.